10, 9, 8, 7, 6, 5. Oi, sorry. Sõidetud, Marko esimene, Peeter teine, Jüri kolmas, Karl Kristoffer neljas. Esimese teise vahe 19 sekundit. The top drivers are Marco Peterson in first place, followed by Peter Saul in second place, followed by Jurgen in third place.
kõige väiksem vahe hetkel ühel teise kolmanda koha vahel ehk siis Peetri ja Jüri vahe 9,7 sekundit. Sõidetud 6 minutit, 4 minutit lõpuni. Minutes left. 3 minutit täita. After 7 minutes 17 seconds, the top drivers are Marco Pinicold in first place, followed by Peter Saul in second place, followed by Jurgen in third place. Kõige väiksem vahe hetkel ajal 3. ja 4. ehk siis Jürka ja Taavi Kristoferi vahel 11 sekundit. Two minutes left. Sõidu lõpuni 1,5 minutit. One minute left. $45 seconds left. $30 seconds left. $15 seconds left.
Kivisil done. Peter Saul done. Carl Christopher Kundla done. All drivers are finished. The race is completed.